tole enyumba ya Uhuru Plaza Gabosongo gorba ya gatatu room 307A and ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ayene bundi, a foreman, omonyene nyumba, wosomo nyakonda. Uhuru Superstores Limited, nige ukorentera, bi zawadi offer. Kirumo buko yomo, bwesimiti ya Bamburi, nguvu cement, Bamburi fundi cement, Bamburi tembo cement, wose seti tile adhesive cement okugura, nigora iraniriwe, ekerengo gete kiebesa. Kirumo buko yomo, bwesimiti ya nguvu okugura, nigo kwiranirigwa chishilingi 10. Seti tile adhesive uiranirigwe chishiringi 10. Fundi uiranirigwe chishiringi 5 nabo yesimiti ya tembo uiranirigwe chishiringi 5. Buno kugurime buke menge buno kuiranirigwe chibeza chinyenge. Ryoka asiduka ya Uhuru Superstores Limited. Asamange bakire simi asenamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. I've been an orphan. Oh. My wife died earlier. Sorry. I don't have parents, but my mom is there. You don't have parents and your mom is there? Is there. My dad went to go earlier. Okay. So we are living in poor in an environment. Oh yeah. So I'm looking a job. Kabana ko igarna ba ko bagaji. Ebisana. Okay. Baba ko kia bana no nyene bi ebirenge bina moto ko beke bina maisiko. Abachore bake ba banya sao na bake ngaino na mami yago etekera bachore temyo. Asegati yaito ntubwata bantu bali no bolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisuwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkeliko sekwa inyura ekerema ngechiche nakyoge kogera asumurubiryo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Omwanchu muliriya bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriya televisioni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera asugo twakiresimi ase namba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase
kuri email ya ndizitv@gmail.com. Voigo na bugotonyora ase mitandao yaito. Buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Nabo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cy'ogwikiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaitu yonsi cinsemero ngebereneye bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora uboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime. Chingi abo no mwancho murigererio Ndizi TV na bwo bwansu bwo mugusie keroto kwegenda buna nogendrete kwegokia asoko bwatia emerobero yonsi eritkoria rero ekerorire eritkoria Jumatato chitariki 19 cyomutienyi o 11 omwaka no igwechirwa 2023 na manga bereka okolekana wono mwancho murigeria semambia yarenge ntambe kwekachinse chigabono chebono margoba aseri bwo abono togo chiko kumanya ime ya Emanyie Jumatato tunyara koja sangereria nako ya sansamurana unabaliki baito wako ya sangere koro chingongo chonsi ime nesiko yorogongo rogusi Manchu muriere bana to kwariga ni Emanyie Jumatato tukumanya senchira ire yobwikirano ke to kunyoro bna sensemo ya Facebook na bakogendera gotonyara wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyara wetera Ndizi TV News inyara bono na bogo tumekerengerekia ogo wetera asensemerie mtandao na bogo bono na se website yeto www.ndizitv.net eri bono sange amona intoritangani kegima asensemo ya bono margoba tonyara mangana yo asenchira yoko ya juta
up to the task and shall deliver on the duties and responsibilities that accompany this appointment. Kabale tache gotiani wabene buno mo bisomo nene bwe kiumbe tenenere tenderemo asalire ira yobokoreri oburunke. Are you signing this agreement with Kenya? We also commit that we will work with our East African partner states. We will work with the 28 African states that are members of the tripartite free trade agreement so that we can bring them on board. Ntweruete kobwatrana nechinse chia East Africa ero we Kenya nenkwana ya Ruto chinga kikenya yabe kirese iko bwatrana ne kiombe kia European Union. But when we say we are going to grow our economy from the bottom of the economic pyramid coming up, we are very serious because there's quite a lot that we can collaborate with them. Emeroberio au nigo yabe kirwe yoko bwatrana ne byomberio gokinya magendero imense ya Kenya anena sense moyo bonchoreria. Mwanchi umulirira yo mananda mange toko arganira tokomanya senchera ere yo wikirano eretariane Everline Osero. Oli toko bwatrana ere gotira somuna bwimanyereryo higakoro kwa Joshua Auta eretariane nchenkoro kwa Vincent Onyancha. Toko arganira chaka senchera yo wikirano korwase kaunti ya Nyamira wase omusacho yo muwe myaka 50 nemo aserieta Nyabuti bosonga korwa se kenyorokia kyanungu bosamaro ward ebunge ya West Mugrango me kaunti ya Nyamira atangira segeta seni kyabanyanyimbo neye magega yere kumuita omongnoya goikagokwa nikegotebekana buna Nyagosira Beatrice bwe myaka 45 nigabetega kubuturwa kogoro no musacho yo butuko bwokera ocherenge chinse nyechia butuko kolengana kereni gegotebekana buna Beatrice yore Nyagosira niga keretwe simi agasoka nesimi gukisiko egento gegotebekana kegere kyage jatyo mugakoye asabete kumubuturo kogoro asenginchi yogo etia manyinga mange nigo Nyagosira bono asetu mabwaye kero akoirwa nyagetari kolengana nenseme ina boigo no mugambi amona bwateni bensemo yobolendi niko batebire Nyagosira niko mubero gakira senkendo ekero kuri butukumime bogendrete igoro yege kolekyo muri keto korwa se county ya Nyamira job manki na manki Ebirero na mayanda ekenyorogia kyanungu location ya Busamaro account ya Nyamira asomogaka oyomo asamalieta Charles Nyabuti akagaire ku mwaka omurugyo ya Beatrice Nyabuti omoro asokogoro asaitegete amanyinga goikira ogokwa kwaye obutuko bwokubokera lituko lya Jumatato nari nkurukuru bone gatumenyeti yange nankaiga bone ruki muinaho nakinga uchukeroro kaenda paka wanka murigereria kara na murigereria ndingu uri nkindu cyara manyinguka bagonte bya umuntu mwita Nyabuti igabwa tu muibwe cyaye agwata munyimbo kubwatekana na Josephine Ondieki oyore omusubati omwabo omukagerwa Charles Nyabuti nigabanchi aba batwalete ogotaigwanana asomusacho oyo atwalete chitangutangu asengencho murugyo yasogate nesimi sikoko yaka ya tugwete ngakari gukwana no mwana oyo guruku bisongo menyetero Doret asesimi ekera gukwana nere okonyora ngambali kuigwana bya singinje ya network ikagera kamotebi mama soka siko nalitora igwana bya buno gukwana ekera soka siko bono korra Nyabuti oyo nali atachite kumanyanga ningo bali gukwana gokoma gatora dauti ekagera agasoka nga nebibago bire nyomba igamo gukwana na birobyo tachi koganyoyo gukwana na simia moiraneri kagukwana omwana ori bari gukwana ari kuru Doret na baigwete isabana gukwana igoro yebibago na ari na baigwete buna ngina gukwana omuntu oyo mabukanga bakyo ngakire ongitire timogo nkonya egetambokero yokomokonya Nyagosira Beatrice Nyabuti nkyabegete amatunda asegetigwe enyagitari nagotoka gasiretie obugima bwaye Onoranga egekure kukorkorwa eseme ya ruguru se to nigeri ko totagete ko chaiga tukanyora bamotirimbukiri ukisabe tukamara korwa tukatirimbuka paka sabe kanyora abantu no bali bamubikira gusabe ngo chikomnya koro cha manyinga buna manyinga yamo nkamnyoka ngachikokora ngachikika chikumubwata ngachikumubwata tali kwa yana
ngachikumubwata enkoro kanyora enkoro tiri kwaka ngachikumubwata enda usenindo ari kusenko yana nganyora tari kwakora ndikiki tari kwa yana tukagenda paka nyagitari kutukuika nyagitari akorusiwa gochikobe kwemesa iguru abanyagitari bagatanga omwataretera omuntu ukwete abamate baye bakobwaterana na nyumba 10 nigo bamubwatete omukagirwa asabanya nyimbo boigo bachite bakamoya bunatoba takwererwa na Joseph Mose oyole mu muromo abo omukagirwa umubika chingoli akororoba kwa tumutinga tumutinga bikira nimbali ngai gabatatu muire paka Chiefskambi aligasero mumubiko askari wa Chiefskambi bake zimuche station landro wabecha kumupiki ono rende na bakora teigo bakamwira pako landro wabecha kumupikia ono nyamirari nigo mokonyi bumugambi anekia agokoreka gwenganeye asomobere onyagusira obekire asenke ndio ibara asobo tukibogendrete nigo gwikira bono enkeye bwate ogoichana okonene asibasabire serikali koirege chambokero kya bwango ilinde kumanya obwene igoro yenganeye ginko reporter ya Ndizi TV kurwa sekenyoro kya nungu egotoka location ya Busamaro chache county ya Nyamira Job Maangi Miyamo no murikeito Job Maangi asorboti ororo kiranu korwase county ya Nyamira inengana yogo ichania kegima kerobo no musacha goita umurugi yogo ikagukwa kobwatekana buna bwa kirisi mugukisiko chinse cyarenge butuko musacha timaite na kyarengerete akamubutoro kubura kurene ni gotokorwe ngora ya bene gochiase amate ya Nyagusira togotkana nayo ni gaba menyi korwase bunge nyari bari masaba ime county ya Kisii aba aminene asense moya ichuni bakora wa no MCO bo Wycliffe Siocha baganiriye okobwataniwa nabo igokora obututukanu igoro yorobebe gatie county ya Kisii nabo ige county ya Nyamira anena sensemo ya Keroka kolengana na bwatani kurwa senseme ni gobaganiye kobwatana ko ene kigwana kurangeria gabagavana bonse obero mugavana we county ya Nyamira no mugavana we county ya Kisii kunyara gotwara chinkwana cyabene eri kunyara okoro obututukanu obwe maiga yansemo ya Keroka gotebekana ninge gwenete kobase county ya Nyamira abukolenda senseme nde gotebekana buna nige gwenete kobase county ya Kisii okumusana na gwo muchiyo Keroka niko kwaberwa ko ene kiwasa matuko asebona bagani banyaye kuriga chinchira cyabene na kunyara ko isaransa na gukwane nganeyo na gote abuneke gambe Keroka cyo gukwane nganeyo bana siyaso ndebwensi osomona sezo ndebwensi tabase ko sona no kunaja weke gambero igoro yo muchiyo Keroka oseniko wente ko bamenye county ya Nyamira oseniko wente ko base county ya Kisii arabatero asenchira yo boikrano ni gotwarganire no muri Keito Brighton Makori kubatikana nekina kyurubebe sensemo ya Keroka ikigendrede ase kambero Nyamira nikabona bamenyi be wodi ya ichuni bakorawa no mwemusie be wodi yo Wycliffe Siocha banyarba dabuneki nekyo nigogetakire gotekererwa nekambero geisco bondo richa Keroka njimanyire administratively igo bintu biri byara koranga administratively injirate yona ende ko kubutore oro beberuwo monto nga nende merota gete ngatogete banda obakekura because ngware counterpart ya nemoske gisesa kagotanga nga intu bituwo bichuni ndo bitagete egento totegete no bore igo banganga na bobiko limeni igo abantu baichuni banda bachu kwakero bore mubwa bande ekura nenyare kana abantu bamini wakubegere chi application tangana ki witotagete koti yeru ga gatogenda asare neutral tutagete bench ya bachachi bategerere kinege so that tobege chi application ibi baukwana buri tukuregoro nikubona banyarire bakobori byonsi umugavana ohagere chikura Keroka gatangana bituwo byonsi umuseneta ohagere chikura Keroka gatangana bituwo byonsi women rep utangana bituwo byonsi umuchumbe utangana bituwo byonsi na injengo kuwa natangana bituwo byonsi tuterine n'abantu baito na hande twene kingo mugachi uri tuwe mugima na hande konyoro netura abantu baito 2027 ko uru mugima bono sio jani ganyarika kumubori umurayi bwenze Dr. William Ruto basaba kuwa ne kuarenge gochia yore president yeto tumusigete na anendete motebi na andandu bitu bamanyenga aigese tokurwani Keroka musikiru tonero tanganete bituwe bibere osebona abantu bamintu getwa mwete chikura agende na anachi kutumika abantu bayabe getobisi bacha kuturwani ke Keroka igetwa aragosaba wetera somo waziri tobwate bwechisebe ogorukunga machu oendo ikaransa no mu president tomotenga abantu bawo bagwakete chikura Keroka goche kibale umumanager bwebunge ya Nyaribari Masaba nere niganyareka atayabuna abarabwo nabagetutumbanya gotwara iberera rinde lyonse tete batanga kwa niaba y'abanyaribari ntuntu bwati mu cyando ndi wense nabagetutu eko gara twamenyire na bwase emyaka yonse pi
tumanyeta ase boundary eberete omochando oretirwa omwe-MC oyo okorokwa ng'anere gisesa gagotumeka atobwate solicitor general omoshike sadaraka oegwe gasi n'omweshimiwa Ruto etobwate Gerson Otachi chairman ya Lands Commissioner naero okurunyamira atobwate solicitor konyore solicitor general naero oegwe gasi ne president ngi advisor inki abantu abane Land Commissioner bakorigibo botuko amo n'omwe-MC oyo ebatete gutumia obisi bobe elinde banyanyaso munyari bali tagwanja kunyanyaso boigo nigo bamendere buna barabwo nigo bawojikwena kibina kiginga kyabo gensemo ya Nyaribari gerijigo genda ase county ya Nyamira yetariane rudi ombuna onentia nsogete bo mubia nasogete mwaka 71 ngaye wo bulimo tata byara gasira mwaka ona gasira ngatigwa bukeroko bulimo bwo bunkourwa boigete paka boss bank nonde bono onde ungwira no guchiabo gitutu asina arwete injembi tamarando ngorokwa ngeroka nyiboire nimanyeta saborobe urure tubaitikia bagetutu bakorigia bacha gutubori bakanyumba boigo nigo bamendere buna korengana nabari babeire ase birogo nigo maete surubeboru rore igobono tiga ebebuna yarenge koru abu kare boundary tiri kwatua mone court more especially boundary ya county Emanyie asere as by the agreement ya 2013 kati ya bagambi barenga ororo museneta Samongeri museneta Okongo Mugeni bare kora kiombe kyo mbatebeta ase boundary yero line ase lami tindo jinga nande gene krogera itani kyo otware kusabanga e court yaru de Nyamira agenda sabaga ka because arbitration yakora twenene ya senate ya Kenya amana bachumbe amana ba MC beto barengo so we are requesting bariba Nyamira bagenda back to the leaders barengo and for being Okongo Mugeni is still alive, is a member of the Senate and what the Supreme tienen abako bakaidi Grupo Terigeta Seni Candice TV Elveriane Brighton Makori Mbuya mano murikeito Brighton Makori ase oroboti ururikiranu togotikana nayo nigaba bwatani au korwase serikali ya county ya Kisii abarayibe chiro nabo igaba ubisakorwase kiombekeregetenerete bintu byetana ine mwanya bantu kia National Environment Management Authority NEMA nigo bachakiro muroberi obokorwa amaegeryo asensemo ya ETC igoro yo korenda ebintu byetana ine mwanya bantu aya nigago cha kubwatakana ni ubinyinga korokana gatigati umuchubo songa mune chinse muchinda sabate birabuna mbachikone kingo na barasoko nyara kurusia ubiyeyu asabona bagori abantu kubwati amachiko ari yarengete asokorende bintu bitoetanane cinga kiye chinigo baroko rogotindo gochasamenye be county ya Kisii kone kingolenda bari chinsemo chibakoro boncheri bwabo nagote abuna gateme baganira chikubuna amachika soko tabwati amachiko yobo chanu mbachiko mokeregeta mbokeregetinde kone ngane kyombe kiane manigo bate una bagendere gosemya abantu enchira yoko nyara kogache ubigosegoto eyubono era somuchi obosongo. Leo tuko na warsha kubwa hapa ambayo itaendelea kwa siku 4 na leo tumeanza na makundi mbalimbali. Kwanza tukianzia zile ofisi mbalimbali za county, tukianzia na manispaa ya county, wale ambao wanashughulikia maneno ya uchafu. Tuko pia na maofisa wa serikali ambao wanawezesha kuwa mazingira hayachafuliwi. Vile vile tuko na vikundi mbalimbali vinavyojihusisha na maneno ya taka almaarufu uchafu ambao wanashughulikia hayo maneno. Kitu ya kwanza kuongelea ni kwamba uchafu imekuwa ni donda sugu, sio Kisii County peke yake, lakini kila mahali. Na mkiangalia kwamba vile serikali mpya ilipoingia ofisini kiongozwa na Mheshimiwa Simbarati, ni kwamba kulikuwa na dumping site ya Nyambera ambayo ilikuwa imeleta shida sana kwa miaka mingi hapa Kisii County, lakini imefanywa kuwa decommissioned na sasa kuna mahali pa kutenga takataka na kuifanya isikuwe takataka, lakini inatumika hata kufanya kuajiri watu. Katika hii warsha tuko na vikundi mbalimbali. Kwanza leo tutaanza na hao nilikuwa nimesema hapo awali, vikundi vya serikali ya gatuzi la Kisii County. Tutakuwa na watu kama wale wanaomiliki manyumba. Tutakuwa na vikundi vya kina mama,
tutakuwa na vikundi vya kijamii almaarufu CBOs, tutakuwa hata na wale ambao wanasimamia manyumba wanaitwa caretakers. Wote wataitwa ili kujifundisha jinsi ya kukabiliana na hili donda sugu la uchafu. Omuriki omunene omuyabo igomo chora sebyombe ebike byo gwikirania amagendero inseye wizara y'obubwatani Honorable Susan Auma nigo atebire buna babekire merobero yo kubwatana nebyombe au asogo kinya amagendero imeyense ya Kenya. Okwana lituko lya lero maiga yo gotarira sebunge yabo nchari ni gateruna okubwatana ngo chikobe korokonyara ko ne kingosira bale ebyombe bike likonyara kwegenderia anaso konyara gwikirania amagendero somojega boli lituko lya lero ni gabaga kwaliganirwa ose kwaliganirwa no mujumbe bwenseme Dr. Charles Nchoke asairo koboko amangana yemu waziri na gotebuna batikobwatirana asogo kine byombe bike buno muriketo Brighton Makori agutumanya umuriki obotambe asiwisara ya micro small and medium enterprise development Susan Auma ni goli tkolero akoletaro yae ase county ya Kisii anenekero aika sebunge ya bonchali na gotebuna nige ministry yo hebegete miroberi ya bena kubaterana nebyombe aho erigo kinia amagendero asense ya Kenya. Today I'm delighted to be here at Bonchari constituency, and we come here solely just to affirm to the people of Bonchari and to the people of Kisii that when we say we are going to grow our economy from the bottom of the economic pyramid coming up, we are very serious because there's quite a lot that we can collaborate with them. Korengana nere ni gatabuna asensemo ya bonchari emirobene menge etakire kobekwa sebunge yo erigo sire meroberio au. So there's quite a lot of support that we can give to the people of Bonchari. But we are here specifically to look at this facility here and see what opportunities exist, and I'm sure we've been going around with you. You can see we have very good opportunity in the leather value chain here. We've seen the woodwork. Umubunge bwebunge ya bonchari Dr. Charles Nchoke ni gobono neranyarire kawitabana na mangana yo. That is a great day for Bonchari. It is because our industrial development center has remained really inactive for a long time, but has great potential because Bonchari is a great area for agriculture. We can do a gradual value addition if we have the capacity that we need in terms of equipment, in terms of the skills, the labor that we need to be able to manage this facility, and so that we can secure it well. Onjoke boigo ni gaterumna ni gobono baire ministry yo amangani ali bakanetie. And we are looking at how we can create employment for the youth as well as the women and everybody else who is interested in doing entrepreneurial work. So Madam PS, thank you very much. We're going to give you our memorandum, the equipment we need, how we can collaborate with MSEA, with the Youth Fund, so that we can create wealth in this part of the country. Boigo na genda gote abuna ni goboju kwene kimunango kini bale birengo awo asense meyo ya bonchari. We could expand this place and make it some sort of a light industry for the county government of Kisii or for the people of Kisii. Ayangati ali atebrumna aboigomba chikogendera gosira asichinsemo au. Seeing us here, we are committed, we are going to work with them. We are coming up with the capacity building programs. We are also developing specific financial products that can help people across the value chain. Some of the value chains which you've seen here. We have had a lot of talks around in the areas which we picked up with the county governor, with His Excellency Simbarati. We've seen his running programs on training the youth there, and they told us they have a target of 1,600 youth who have just finished Form 4. You can imagine that resource. So when we come with such kind of data, we are able to work around, put them into groups and make sure they can access the financing which is available. Omobunge boigo na mendabuna emerobirio yo yonsiso ekarana. The poverty level in Bonchari is about 43.5%, and we reckon that's pretty high. So one way of fighting that poverty is by creating this kind of facilities, and this is an opportune moment for us to start the journey of alleviating poverty and creating wealth for this community. Golibotirigeta seni Candice TV kurwa sebunge ya Bonchari eridariane Brighton Makori.
Miamano murikeito Brighton Makori ase oroboti ururikira nuko rwase ebunge ya Bonchari totena nayo nigo ense ya Kenya abono yabekire se yoko igwana kubwaterana ne kiombe kya European Union unenchire moyo wekini ane na sense moyo bonchoreria nabo igo uchumi nigo batebire buno kubwatana okunigo kogocha so kunyara gokinyense melia yokrosie bintu nabo igasentre moyo kunyara goikerania obokoreri aigasense ya Kenya okwana seri tukuliare nigo batebire buno abakenya mbachi kunyara gokonyeka aseganga yogochia gosira amangana yobonchereria aiga asense ya Kenya. Are you signing this agreement with Kenya? We also commit that we will work with our East African partner states. We will work with the 28 African states that are members of the tripartite free trade agreement so that we can bring them on board this agreement subsequently. And hopefully we can also take this all the way to the Africa Continental Free Trade Area so that we can build a bigger market, build a bigger consensus, and be able to do more with the populations that exist between Europe and Africa. Kenya's exports to the EU will be tariff-free from the day one after its entry into force. This means full and unhindered access to the EU market. This creates strong incentives for trade and for EU companies to invest in Kenya. Indeed, this agreement provides wider incentives for increasing foreign direct investment. It is also accompanied by the trade-related development cooperation. The goal here is to support job creation and sustainable economic growth with a particular focus on micro, small and medium-sized enterprises. Ekeombe getenerete richi komense ya Kenya Law Society of Kenya LSK nigo kiamochirie emeroberio ye abisi omu Inspector General bw'abanyanyimbo nabo igo ekeombe getenerete obokoreri bw'abanyanyimbo National Police Service Commission ase omuroberio bw'ogokine birogo abo bisachi misano na batano na babere ase kerengo yetane tiekerogo kyobosu egose kyobo superintendent kolangana ne kiombe kyekeli chiko LSK Law Society of Kenya nigo batebire bano bawucheka bosi bwekigambero nakonyara kwamereria nsemerete neta abanyanyimbo na kuboria bawakili kubabwatia aso kunyara gokana aba bisaba betwa gokiniwe bigero ose birugo abo bono baitanetie ekerengo kia botamba yamaiga yabo bisachi misano na batano bere kunyara gokinigwa birugo asensemeria y'abanyanyimbo. Such actions of impunity demonstrate that the IG is uncontrollable, that the IG is on a frolic of his own to assume powers that he does not have, and so therefore it renders all of us unsafe because he cannot restrain himself within the bounds of the powers as has been donated to him under the Constitution. And so therefore this is a call to our members, those who are facing intimidation from any of the security agencies, to let us know so that together we can robustly challenge these very, very unfortunate steps that we are witnessing within the justice sector and the administration of justice. Ombe getenerete endemero National Lands Commission kabale tacharero ni gwabeireka gotianwa bene erigo chaka obokoreri ase ekyombekyo niga tebire buna na chikoene kyamangana yokondre Rwanda sendemero taliko chikoene kiwa asa tebire kubwata na kwimengo chikobo rogo cha saba Kenya rikiro muntu konyorobo ene bwa bono na boni gate bire buna okubwata na okonengo chakera ase binyorobo kubwatira namo nabagambi koene kibuna endemero talikoleta muchando aiga sense ya Kenya anegenta tebire bono kechoire ase bigambiro witinyana kwebina nigo kubwatana nendemero egenta tebire uchikubwatira namo nebigambiro koene kibuna ngosonsora bale na gukora mangana rengete okwamereria no kunrigwa kwendemero kabalo yo beirega kogokera ogochoro kwaye niga mwakeire mbio murai wense Dr. William Samoei Ruto na koria ira yo gochewekirania obokoreri buruburunke. I promise to perform the duties of my office faithfully, diligently, and without fear or favor for the benefits of all Kenyans and stakeholders. I know there is an enormous task ahead of me
to deliver on the mandate of my office. However, I hasten to assure the appointing authority, that is the Commission, all the three arms of government, all Kenyans and all people of goodwill, that I'm up to the task and shall deliver on the duties and responsibilities that accompany this appointment. You have been selected on the basis of personal integrity and competence and suitability to serve. You therefore must serve guided by personal integrity, competence to serve the people of Kenya. You must serve with impartiality in the decision-making process that you will now undertake for your staff. Omu director monena sekiombe getenenere tamangana yoborania ezlachi loba nigatere buna senate gosate biri senate naboigo committee etenerete ogotuka wech kanisa kobwatkana no gotinde kwa kwemibere y'abantu wetani chimisa to asensemo ya shakaola unekiombe kyoborania tikebwati chinguru cyo gotuguterare amangana amubwatrane tyo Morandi Paul Mackenzie kolengana na ezlachi loba nigate biri buna nsemo yelichi koni gego chikobwati kwa boikerano igoro yagakoregia kolengana nsemo ya Kilifi igoro yo Morandi Paul Mackenzie na gote abuna ikigambiro na kigyo kiranyarego itengi kibwente gokorerwa anasinsemo ogotukwa wechi kanisa na bwigo nekine kimubwaterante Paul Mackenzie. It's more complicated than that. There are things we can do, but the others we can't do. So, and that's why my colleague is here. He'll tell us the mechanism of how we end up pulling down content, and we've supported a lot of even individual members of parliament in terms of that intervention. But it's not done directly by us. We actually have to go back, for example, to identify who is the host of that particular platform. And you will find that a lot of these things that happen in this country are not even hosted here. They're outside our jurisdiction, which means we have to collaborate with our counterparts in other jurisdictions to be able to track down some of those platforms for action to be taken. When you request me to pull down content from Facebook, it does not mean that it's actually my people sitting behind the computer doing it. We have a mechanism of reaching out to Facebook, and they have people behind that who are able now, once they know that this has been flagged by the regulatory agency in a particular jurisdiction, then they enable you to take it down. Mwachumuligire mono inyora ni gogendete gotengera Ndizi TV na mange twakwariganite togochiko kumanya Everline wizara y'obachenu ni gobona yabo atokire bete igira chikutume kuona abasubati asokonyara gutange binyinyi byenyamure Mwanjo murigere rikorende ayobnanda mangendo chiko kumanya na inde chikoraga chinsa isato korenda se chinga kie chiga tigatorenda somutumo kumoke ero tokoira sensemo ya kabere ye studio Wono mwanjo murigere ya yunto chiko kumanya kero tojo kumorega Victor Sultan mwana wa bankuru nseme studio atumanya mange gore chigosori anekero tokumurikira mangana ngite tumia shabana kurwa sorogongo urwa Gusii Ndizi TV Obwansu Gusii Omurigeria bu television ya Ndizi TV Vono na bukura y'ubunchori bwawo ase television ya Ndizi TV chinga kichidi chonsi eliyo wekere abaligeria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesime ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eliyo togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV obwenso bw'Gusii nigo bono ya nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko Gusii neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora asike kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders Digital TV
na Smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomo Gusii. Ndizi TV obwensu uomo Gusii. Yake mwancho mulielengo kwaligania ase Emanyie chigosori chingaki amange bano agendete gukorekana ase chinsemo aho buna kwabere gukomanyawa na Vincent Onyancha na Everline Osero kura senseme ndi studio kolenda igana semesa chigosori ase tokomanyania ali gukorekana ase vitibe itongoro kwa Victor Sultan Obang'I twachakire ase ligi ya National Super League abua se maiga yokoganya ase miaka 15 nebere timu ya Shabana maiga ya nigo ya nyolili bagalio ase ligi ya Kenya Premier League ani akolekana teri tkolegoro maiga ya timu ya Shabana kuba ikore timu ya Migori yute goli ya mo ase ligi na Riesagero amashabiki be timu ya Shabana ni go beso gati asomo chibo songo ochengera egetambo kereki kengencho amane anene maiga yokoganya egetambo kerekyo ase emyaka 15 nebere. Wanchumuligerelia chinga kechecho mokocha kwa timu ya Shabana ni gatebere buna okobua egosogoso ase ligi ya Kenya Premier League ase bono tikerige ntekenene na tigabara abatayari kagima gochenga ase ngenchoni go batagete goso ase ligi yo bare abara ibe ligi ya National Super League okwana maigayo ko baikora Migori yute golia ya mo ase ligi na Segero ase getikia Gusii Stadium litkolegoro okothni go aereire omogoko ye maigayo gokora erango ya mashabiki na bakienko yobe timu ya Shabana ya wangentire ase miaka 15 nebere maiga bataraswa ase ligi ya Kenya Premier League. Na feel game imekuwa nzuri kwa sababu nimeshinda, ingawa kumekuwa na stoppages kadhaa na game pia nayo ilikuwa tense kwa sababu Migori Youth walitaka wamalize namba 3, sisi tulitaka tumalize achieve at least kuingia kwa top league. Imekuwa nzuri kwetu kwa sababu tumeshinda na naamini tumeingia kwa top league. Next match hatuta celebrate sana kwa sababu bado tulitaka tuingie kwa ligi na at the same time tushinde kama champions. So the remaining matches bado itabidi tujitume kusudi tushinde game zetu tuweze kumaliza kama namba 1. So hiyo ndio lengo letu kwa saizi. Hatuta celebrate sana, tutarudi tena tuanze kujipanga na shughulike tuweze kushinda next match. Kwenda kwa next league, kwa top league ya Kenya imekuwa ni nzuri kwa sababu ukiangalia timu ya Shabana ni muda mrefu tangu washuke kutoka kwa top league na wamekuwa wakitamani sana timu yao irudi katika top league, na ukiangalia vile watu wamefurahia na vile watu wamekuwa kisupport timu yao imeonyesha kweli wamekuwa na kiu ya kutaka timu yao ipande katika top league. So imekuwa ni kitu nzuri sana kwa community, imekuwa ni kitu nzuri sana kwa wachezaji wale wamekuwa wakicheza, at least imeonyesha wako na uwezo wa kucheza na wanaweza na kuwapatia chance ya kucheza katika top league. So imekuwa kitu nzuri sana kwa Shabana community na wafuasi wa timu. Nadhani hiyo ndio zawadi tumewapatia kwa sababu wamekuwa wafuasi wa haki na wamesupport timu yao vilivyo. Mashabiki wanapenda mpira. Mashabiki wote wa Kisii wanapenda mpira. Na vile Shabana imeingia kwa ligi pia saizi tuna expect watakuja wengi hadi kutoka mashinani. Focus yangu saizi wacha tushinde hii kikombe. Hizi game zenye zimebaki to make more focus. Tukishinda hii kikombe tusherehekee pamoja, juu KPL tumeingia already pamoja. These 4 matches I'm requesting my coach and players tusilale.
Migori Youth tuitora kwa moyo yankorengana no mokocha bwe timu ya Migori Youth uyo kwanete maigayo gwa kwegoria mwasiriga segero asegetikia Gusii Stadium okwana maigayo gosori yo mokocho ini gatebire buna tago getigwe no boteneneri bwe gosori yo onyana bonigo anchira ni tamachibu abateba buna ekirenga kyabo kyogo so aseligi ya Kenya Premier League bado tikira kwa na nigo ba chikoene kingango korabalebo soko so aselibagaria gatatu aseligi ya National Super League wetera sechigosori echo chitigalete. Game kwa poa Simba ya juu kitu imefanyika hapa sisi wote tulikuwa tunatarajia. Shabana wako na mafans wengi, Migori Youth pia wako na mafans wengi. The more mafans walikuja pamoja, tulikuwa tunajua kuna karasati itafanyika na game ingekuwa managewa na referee. Unajua football kama referees take control na kale wachezaji pia ngumu. Ndio ukiona making decision imekuwa problem. For the word to go, vile imeanza tu, unaona tu late call, late tackling anapatana the opponent. So sisi tumeridhika na point. Tumeridhika vile tumelose, tuna focus next game, tunajua bado tuna focus kupanda league. Ndio ndio yetu, tunapandisha kwenda playoff, sasa matiji yetu kumaliza number 2. Possibly tunaona kama hatutafikia hapo. Fair play itasaidia. So long as teams zote ziko fair, lakini referee ata take charge. Yeye ndiye atamua game iko fair. Game iko fair tutaridhika. Ndio kufungwa. Football iko kufungwa yes, lakini ufunga the right time. Unaona? Ufungwe ukiona makosa yamefanyika umefungwa. Unaona? Siwezi sema tu kufungwa. Mistake tulifanyika tumefungwa yes, lakini sisi yetu. Mbona nakata? Hapo ndio kulikuwa na problem. Tuko na target, tulianza tukijua lazima this year lazima tuende KPL and focus bado iko hapo. Nothing may change. Yeah, still have 3 matches to go, 1 game at a time. Mwancho mwiri kwegena gwaitonga chinga ki Shabana bale gotebarabunga nyasaya baraye niko batigaleti chigo solinye gukora eligi ya National Super League kolende benyore libagalia gosoa eligi ya KPL kwegena gwaitonga nyasaya na chikobara gukora eligi aseri bagali tangani anayakero obale ne point echimone timu yori ya Muranga Seal eyibo igo yanyori libagalia gosoa eligi ya Kenya Premier League gotigana nayo to soa chigo soli che skuru che secondary abwasema gaye skuru ya Kisii skuru kobeko ekina kwamerelia obobwe timu ye skuru ya Gianchere ase egosori ese chigo soli che skuru che secondary ase sub county ya Kisii Central egosori unigo erorerwa litkolia lero asegeti gia Cardinal Mosocho Cardinal Tunga Mosocho Boys abwase skuru ya Kisii School ya bwa chigo libere aserige na lisagero kwenyorera libagali ogo chiko wakilisha sub county ya Kisii Central sechigosoli chichi secondary ensemo yechi county eyo eochigo chaka anene ekego cha mulikeito captain 001 na ikasenseme yo na watu waliganiria arobotero kolwatia wiki hata ni watoto wale yakosole gatia skuru ya Kisii School na Gianchere FC yakosole kwa segeti ya Kisii School ase skuru ya Gianchere yanyara kobage kobwa gwetera chi penalty kolende gwetere kina kiabe kune skuru ya Kisii School kwa mireri obuyubwa Gianchere asikali batebete buna gatia badoteribe timu ya Gianchere manyete gosoa segeti etaga ne irikolana na macheka bekire no botereri boche gosole chi skuru nigo yakosole yanyara kobage koiroru na yairoru rero igekorwa iga segeti ya Cardinal Otunga Mosocho gachichi timu chonsi ibere enseme ntangani nigo Kisii School yanyore guri ntangani yakonya etimu ya Kisii School kwanda somo timokomo kebwe enseme ntangani kibalebo sia segori ensemo ya kabere nigo timu ya Kisii School yanyore penalty yunande banyara kwa bakobunga kwana kibuna Kisii School yabo yakosore yase chigoli bera sebosa Liga nje abateneri beskuri ya Gianchere mbaita ba machibu yeri tukolia rero azabata namba beke omoki kwana kibuna se chosori chirebosio baye bagokora buya kolenda se babwato kubolioko wechia saba teneri bamngane chosori chichi school as secondary. What we want is fairness, and fairness comes if we have those good people who are committee.
So I'm advising the committee, and those people are choosing the committee to select those people who have good reputation. Those people cannot be easily intimidated by money. So I hope next time when we are organizing a tournament like this, I hope they are going to choose those people who are bright in making decisions. No, we'll be improving our team. I hope next time when you are coming here, they will see the difference. Kurua sense ya Kisii School bago kirobo gosoli bwalera sewate babone kikira abwati nuko beko makina kwa nambari kia machibwa maya asio solichie county. Tuko na mengi ambayo tunafaa kuboresha kama striking yetu bado ambapo tunajipanga polepole, lakini kwa hii muda tumebakisha kidogo, tutajikakamua, tutayarisha timu yetu iwe tayari. Tunaomba wazingatie kutumia wanafunzi wa shule, kwani timu mingi huwa na wachezaji kutoka nje ambao wamepitisha umri. So talanta yetu ya chini hatuwezi ikuza kama tutatumia wazee kwa hizi mchezo za wanafunzi. Weekend twala chiwasoli chia Kisii county cha chisekenderia sense area South Mogirango astoranda kembara ibari bara baba bui ase chiwasoli ao koripoteria Ndizi TV korwa ensemo ya Kanu Lutunga Musocho Rietariane Ndemo Steven Captain 001. Onchumurigeria ensi ya Spain maiga yugo kamuka ase miaka 11 bataranyora gikombe kende nigo bono babwire kombe keria kia UEFA Nations League segosori ya gosori tugwe segetigia the Crip Stadium na koyaka ense ya Croatia ase chinsemo chiri cha penalties omugano uyo no ulio Shabana ni wote inga telikobwati nga haijalishi ni kwa muda gani baadaye hatimaye ipo siku utakipata unacho kitafuta. Ipo siku tuzidishe niangoro kwa Victor Sultan Obang'I ayanaro Emanyie chigosori kurwase Emanyie chigosori tumerane chinsa isato Vincent Onyancha Everline Osero yes yako musmali. Mono Victor Sultan Obang'I samangana ya maya kegima korwa sense moye chigosori. Tumanyiria mange naro no mwancho mulgina mange to kwarga ntikora gachize isato ni maita bange mbaga ndeti kumanya igoro yebete yibono to batoko bamanya yogo tange binyi benya mureo ebete yibono ni gira bige kubekwa nabasubati kolengana no mwaziro solio tenete ensemo yobo chenu Dr. Patrick Amoth mwancho mulgira into kumanya karo chara gire chinze isato chia bono botugandro tubansemye mtandao Facebook Ndizi TV News Digital na bagensemeria YouTube na wote nabuna Ndizi TV News. Endra kubwatia mirobiri yonsi eretriane Everline Osero. Olitore kubwatana negotera somuno imanyere Joshua Auta wego Petro ne mukira one kichibi cha munirige cha wikira senchira yoboy kirano literane nchinkuru Vincent Onyancha.